U okviru magazina upiremo prstom na temu da li smo postali reality društvo. Razgovarali smo sa Miomirom Marošem, komunikologom, koji nam je kazao koliko se po njegovom mišljenju reality programi prate kod nas u Crnoj Gori. Meni se čini da se prate, ali ne u onoj mjeri u kojoj su se pratili kad su počeli. Ako uzmemo reality programe u užem smislu, kao što su Veliki brat, Parovi, Farma i tako dalje, ali evo u razgovoru sa vama shvatio sam da bi mogli se osvrnuti na sve ono što ima prizvuke realitija, a to mogu biti razni šoui, muzički ili ostala neka takmičenja, tako da u tom smislu realitija je dosta. E sad, kako bi to, da kažem, prebacili na nivo teorije i objasnili te neke pojmove, možemo reći da sama ta medijska kultura u današnje vrijeme prvenstveno zahtijeva zabavu, ali tu laku zabavu. I to ne zabavu koju postiču, da kažem, one poznate ličnosti koje su do toga došle na osnovu svog rada, na osnovu profesionalnog opredjeljenja, nego takozvani celetoidi, a to su osobe koje su izmišljeni, da kažem, javni likovi. Oni su jedna medijatizovana stvarnost i oni su ponekad ne ni svojom voljom dospjeli u žižu interesovanja. Evo, ja sam baš u knjizi Zvezde supermarket kulture od profesorice Maje Vukadinović vidio kao studiju slučaja 3 celetoida koja je nabrojila, a to je Miki Đuričić, zatim pokojni Ekrem Jevrić i Stanija Dobrojević. Dakle, osim što su vam oni poznati i što oni u stvari igraju sami sebe, nikad ne biste mogli da izdvojite nešto po čemu su oni specijalno specifični, osim možda ako je u pitanju ženska ljepota. E sad, zašto dolazi do toga kad bi pokušali da nađemo neko objašnjenje? Pa upravo iz razloga što je televizija i kod nas, a u svijetu još i davno, došla do, da kažem, tog nekog svog zenita, ako se tako može reći kad je u pitanju i sunce, i prosto su istrošene sve ideje i sve već viđeno. I onda se dešava da se nekako ide na te najprimitivnije, da kažem, ljudske strasti, a to je da gledate šta drugi rade kad se upali kamera, a oni su spremni da se ponašaju kao da su iza zatvorenih vrata. Tako da, u stvari, negdje takvi sadržaji postiču voajerstvo kod nas. Kad su se pojavili, a i sada, često smo gledali to iz razloga, mislim, cjelokupna publika, da kažem, pa evo i ja koji govorim, da vidimo da li će zaista doći do tog nekog erotskog približavanja ili seksualnog odnosa, da li će se neko posvađati, udariti itd. itd. To sve ukazuje da u nedostatku sopstvenih života, kvalitetnih, ili u, da kažem, situaciji kad imamo mnogo problema, kad se ne bavimo sobom, mi se priklanjamo televiziji, toj virtualnoj stvarnosti koja je u stvari laž, i živimo tuđe živote tih celetoida. Prema riječima Maroša, mediji postoje zbog uticaja. Da li političko, kao što je u Crnoj Gori, jer smo mala država, jedino mogu proizvesti takav uticaj, ili komercijalnog u smislu da više trošite. E sad, to društvo spektakla o kojem je pisao Debord davno, koja je sjajna knjiga, može se naći na internetu, ona u stvari podstiče, da kažem, tu kulturu spektakla, a ona je povezana ne samo sa imitiranjem tog ponašanja tih slavnih zvijezda ili takozvanih slavnih ličnosti, nego i sa svim onim što one rade. Pa onda, da kažem, se pojavljuju narativi, te priče o njima koje u stvari podstiču tu njihovu popularnost kroz specijalne emisije ili kroz objave na društvenim mrežama, ali i način na koji se oblače, na koji se šminkaju, kako prave frizuru, i to nesumnjivo utiče na mlađu populaciju. Sad pitanje je šta i koga oni uzimaju za uzor.
Na primjer, da kažem, stariji maloljetnici vjerovatno će nekog od tih likova uzeti za uzor. Mlađi će možda otići do ovih koji su idoli na YouTube-u ili na nekim društvenim mrežama i oni u stvari oponašaju njih. Sad, kad je tu nešto dobro, kad je u pitanju reality koji postiče neke vještinje, neka znanja i nešto što je pozitivno, je li Bog dao da to i rade, kao što smo i mi radili kad smo bili puno mlađi. Ali ako iza toga ne stoji nikakav poseban kvalitet, nego samo praćenje trenda, onda je to vrlo loše iz razloga što treba puno sredstava da biste vi oponašali te slavne zvijezde. Dolazi do poređenja u samim školama ili u manjim nekim grupama između te djece, a ono što je u stvari najžalosnije je što oni preuzimaju taj sleng tih navodnih zvijezda i što prebrzo odrastaju, odnosno prerano možda istupaju u neke kontakte koji u tom smislu ili neke procese koji za njih nisu dobri, odnosno koji mogu biti štetni. Čak i dobra djeca. Znate, ne možemo nikad reći, a roditelji ovih su takvi, a ovih nisu. Mislim, tu je vrlo velika mogućnost da prije dođe u nekim, da kažem, zapuštenim porodicama, uslovno rečeno, do nečeg lošeg. Ali hoću da vam kažem, i onamo gdje se brani i pazi, nekako uvijek je atraktivnije da se priklonite onome što jeste zabranjeno. Tako da sveukupno, da kažem, ta medijska industrija ne čini dobru stvar kad su u pitanju reality i kad je u pitanju ta industrija zabave. A na naše pitanje da li su krivi mediji koji plasiraju ovakav sadržaj ili oni koji isti žele da prate, Maroš kaže. Možda da pođemo od te medijske regulacije. Iako ja kao prvenstveno pravnik, ali kasnije i komunikolog, se mnogo ne osvrćem na, da kažem, taj monitoring, kako se to radi kad je u pitanju regulativa i kontrola, zato što to do sada nije dalo efekte. Ali u stvari država kao regulator bi trebalo, s obzirom na sadržaje, s obzirom na termin emitovanja, s obzirom na ono što jeste sastav programa, da reguliše. Kad to može da ide, da li je zaključano ili nije, da sankcioniše one koji u tom smislu su prikazali neke lascivne ili banalne sadržaje. A onda idemo na medije. Znate kako, medijska industrija je prvenstveno komercijalna i tržišna i ona u stvari prodaje robu i ti medijski proizvodi su napravljeni tako da bi ta industrija u sprezi sa nekom drugom, sa nekim drugim tržištem od nas stvorila kupoholičare, konzumeriste, da ako nešto vidimo odmah trčimo da to i kupimo i tako dalje i tako dalje. Tako da mediji, bez obzira što ih mi pokušavamo i teoretičari i da kažem pravi novinari doživljavati kao nešto što treba da bude namijenjeno za javnu stvar, oni često nisu takvi. Javni servisi imaju obavezu da takvi budu, ali javni servisi na drugoj strani se bave političkom propagandom, što opet nije dobro. Sad, što se tiče publike, definitivno je na nama da biramo šta želimo. Dešava se da roditelji, ne želim nikog zaista da krivim, da roditelji su često preopterećeni, da žele negdje i iz te svoje porodice malo bijegu neku svoju privatnost, da su im djeca ponekad i teška i da u stvari im je najbolje dati mobilni telefon. Tako da, u stvari, svi su pomalo krivi, ali čini mi se da se ne treba prepustiti, da kažem, apsolutnoj dominaciji te medijske industrije. Miomir Maroš, komunikolog, ističe da je korona uticala na to da se televizija više pratila u poslednjih godinu dana nego lani. Iz razloga što vi želite da čujete nove vijesti, kako da spriječite kod sebe, da kažem, da se razbolite, koliko je mrtvih, koliko je oporavljenih i tako dalje i tako dalje.
često smo najmanje čuli ono što nam je zaista potrebne informacije, riječ stručnjaka, da se ukrste ti stavovi, i tako dalje, i tako dalje. Da ako neko je primio vakcinu, na koji način je primio, kako se osjeća, da ispratimo ga 24 sata, 48, i tako dalje, i tako dalje. Niko nije, bar ja nisam vidio snimio cijele porodice koje su pokušane, da kažem, i koje su nestale za tren. Dakle, ja znam da i to na neki način djeluje kao reality, ali u stvari dok vi ljudima opipljivo ne pokažete koliko je to opasno, oni to neće ni shvatiti. Televizija se previše gledala. Ja sam je previše gledao, mada sam htio u jednom momentu da pobjegnem u pisanje, u rad na terenu kad su mi dozvolili, ali znate kako mediji vam tako skrenu pažnju i da kažem ti javni likovi koji su u medijskoj sferi naprave takvu situaciju da vi praktično se jedino bezbjedno osjećate da ne izađete iz kuće, što je pogrešno. Ja mogu shvatiti da smo se svi polako navikavali na taj virus, da mu nismo znali sve loše strane, ali stvar u tome što nije jedino rješenje sjediti za televizorom i plašiti se. Nekad ćete, da kažem, od gubitka tog pozitivnog raspoloženja, odnosno od stresa, ako budete izloženi, prije dobiti virus nego ako ojačate na neki način. Tako da mislim da na zadovoljstvo medijske industrije jeste se puno više pratilo, ali znate kako, ima i mnogo dobrih, lijepih programa i sadržaja što na javnim servisima regiona, što na nekim specijalizovanim kanalima, da preporučujem gledaocima da gledaju i nešto ljepše, a ako ih ništa od toga ne zanima, da slušaju muziku ili gledaju neke dobre filmove, jer jednostavno, u nadi da će korona brzo proći, moramo biti naviknuti na sve te neke globalne probleme koji će nas zadesiti od globalnog otopljavanja do korone i tako dalje, i tako dalje, tako da u tom smislu treba da očvrstnemo, a ne da umiremo od straha slušajući medijske objave.